Cantavo. Dava kami yang buna. Meeting is being live streamed. Kulbati ramakan kalau di sana itu boy. Itu mereka wanita. Nimbula, binakala siya mamay. Dombulan, dombulan may Cantavo. Sa binaka makaleo nimbula binaka na vyo kanyo ni sema tiko mai na ka binaka ni singa ni kua tolu tiko na kaloko may biti na singa tambu ni taka ni bulu binaka keri tiko maro taki na nondo may satu bata waka vyo kanyo na ndotale na singa ni ngarabi kalou au klabunga bike muni mbek sauti na nomuni lotu mbeka na noa sini kua sauti tal mbek ngana bak singa levu so tal ngabi ke muni sayan rambeka mai na oti mbeka na bak singa levu da mbeka bak singa levu na singa ni kua au klasora kana sambu tumbeka ser kana limbu ser kana watavulu se dava mbeka ngai bak singa levu ni kua au ni taka ni marotaka kara weekend menda me ndambe pate na kami ni sigini kuwa menda me vitala noa se tos chungana nonda vitala noa ena buku ni ya sana pakuturanga o Cantavo bakumbula sara chiku na vindel ni abu tambo ena nongu yanu me Cantavo la viwa na kana vitikina au ni taka ni rongo binaka tiko yani na bimbia uliba ngoli tiko yani ngo ena maten tu levo Amerika ena bono Hawaii
unitaka ni ni rongote bina katiku mai na kavi molmolumu e ngole ni sigini kuwa ni mendua tali tiku na nondo bulangi na tolu na kaloko na kabini kuwa tolu na kaloko na kabini kuwa na ngande tiku kine na koro baturanga o welewu ia na limo na kaloko na ngande saratiko na koro o na tumua anda marutaka ni rona korongo rona mai bulangi tiko na sinu bina kani kuwa marutaka ni ra ngole mai na Veituranga marambale na bibono ke dan gora sureti mai karabak doni na kerker merang wale mai merang mitalan noa ramai wasiatu mendengar na nonra talan noni bula na nonra vaka kena bekai so era ni mai bulida kena na bakro rongotik ya na nonto bulangi dokai bulangi toke ena sigu binakani ko klani bunga bikim ni oni sarongo da woti na nona italan noa ena nona ngwale tiku moko ena nona mai lewena tiku na mate lawa ni ira na bulangi rangwale mai na sana baturanga o tailebu matataka tiku moko na nona vanua e taurikina ena vanua baturanga o inimbuka da marutaka ni sema tiku moko ngo na wani bosa ena nona kor me wai lebu me wai nimbuka o kla ngono ko na baka mbula sarani bua ni mbula vinaka rendini gasnibu li baka dengu Litiana Rokowati Vakasilini. Naka ni sambula vinaka na bula vinaka nungulewa mai Hawaii au bakambula sa talchinga ni be kemuni kede na wekangu na buno bakaturanga wiki wakawasibi be kemundo na sombekar na bakarong tigo may na BSIVT sombekar to na bakarong tigo may na ulubatu daw sambula binaka bakarong tigo may na do kay ka o nato bula binaka to na bakarong sa tigo may labasa na longan ni dobu bata na longan ni raisi may na kelikoso daw sambula binaka wanga kikim daw na matubali Pati kikim daw may na fam may nakabika may mata daw daw. May steri daw bula binaka. Bula binaka nanalebu lutu may nakorbo turang audo ni Vanua. Ni bula binaka pati kirto na ano mo di tukani daw bula binaka. Kamu daw may pambulkan dengan bikim daw may daloy subang, momo wili, kirto kada nangone. Wakin na may buong fam, may lautoka, tinay pau, kirto nangone. Kay kamu ni kada saran, na wekang kito banra, na tuwe na sa viti, kay rotuma. Wakaki na bikim ni kada na wekay mami, no niti ko may tay. O baka bulat sila ni Becky mo niya na singa ni kuwa ka o baka binabin na baka levo bi tarisi ni ni nanuma may kero mabipo sa kitale meraw ni doon na ngaw na umbaw lauray tali tungay na yalo. O siya nga ni tanraan yung nambali may lauray tali ni kuwa may usarabi. Pinaka baka levo. Sabi na nakabaliw Sara gas ni bulu baka vengo marutaki na nomu may bakitabi to manda na nindoro habitara no iliu dorakai gas ni bulu baka vengo na lebu ni gas ni buli sor gas ni bulu baka vengo sor gas ni buli tal chika ngonongo sor gas daki sor ngone sara por sagai tori bola nga mai merlaki gas ni buli non ra baka bini binaka chukumai na lebu ni be baka sale so o awasia chukumai na sina siang talinyo were umbi taka semyo o baka madal taka chukumai liu ya me baka mo me turti ko baka mamanda ni tukutuko kun seranga me baka tuntun kwaya o maro taka kin mo surich kim ni talen sigini kuwa me tomani talen na nondaru bitalan no ya weira na sar chukumai so baka weira na sagirongo di kim ni baka tua keron ni baka madal tikim ni tale na buno ni dabutu mekina pakatal ngakin na nomuni kornivas. Pinaka bikim niya nang gay re sa mamay ni kuwa mandangay wis ready mata
Waya wau mbini ngone ni kandavu may nakoro wa turang welevu tiki no ravitaki may kandavu. Ia au vasu in mata dau na tiki no namalata e te leu. Na nongu vuli e wasapa matala takoti muka matala takoti na robe tarano ke itarisia na maten vital au ang kasni vuli au tauri vola na tinikadi wa ono sanga vulu kawalu au zaka tiko mai meza wana ruona undolu kawalu ngai mai kina. O keto na ilala keto ngai mai tiko na ruona undolu kawalu ngo kima minangai mai tiko na embaki ono sanga vulu. E ndio na ngone asa mo sangai me dengu koso na 55. O tia ngai mai lako indona na kinaki me zaka indona strike. Sangai yang rabitoka me kuatalinga mani mai to sweba malu tiko na matenitu me za vasara me kima mingai mai dengu tiko kima mina last plot na 60 years at 2008. Yeah. Ngai mai dengu tiko na 2008 na nongo ngai mai dengu tiko ya sabi la batana koribule wada kaka kina. Me bakawa satal no takatiko na kornibule wada kaka mai kina sosar na bimbolei awaso tabo kina. Ia au koya watalo no takatiko ya ni na nongo talo no sauti. Nilai sotavi na ndrendre senga na ilavo ni kornibuli me bukeke mami na gasibule na onea. Nakanga sa uda kaboya na kateni na pakete lalani sudu na veka keda au kauta mai mera mai koti laki mera ngai wakulai me vemuke e na kena sangai mera kilana ngone buli naka e binakati me kilai. Nongu zaka tiko vanga sibuli nemba kiro nondolu ka ini kaki ojo senga bol kawan lo au tiko men ena tini kadiwa diwa senga bol kavitu saya to me veo nei bol no bol ni lesi meu sa lesi tiko ikandam na ibi kandi primary school mai kandam dona kana no marro taka kini kajo senga bol kawalu au sala ko sobui kandam nongu keto wa vitamani orto no nerto sekala leci kina keto lako dua nakana na vakando mumbula ni soko dina ni ya leo ni anu ya na soko ya sanga soko tiko au sanda soko tiko nanga una liu nanga una keto soko kina kita mangu di sana kata tamangu keto soko ibonu levu soko bua colonial time no anga ser do time yo ni ngai maindo no makan itu lago kandaw ya sa soko tiko na ngani kandaw no mulo ni yawa wanga momo nganga vinaka wanga totoka ya tiri kajo te sangu kawalia au sala ko ikandabu nei vikanje primary school ko ribuli ngo etiko na koronga sele ene tikino yale e robulti ngai kina na ngone ni korro ruwa no udiwai kenga sele na tikino yale etunga kine rono ko ribuli dua main raki-raki na yale district school watanggoy na ko kay ngasele na naivikandi primary school. Akito tiko sa totoka sara na vuli ni ulay wakatoto watataka na standard ni korni vuli yo korni vuli vinaka korni vuli kau momonganga vinaka
Ia kelasan dan devi nakatoko ko ya nakanga ito toko kinanyo ko ya flokaw. Ia flokaw ya momonganga vina kasartunga. Leti ko ikana tika ziwa Diyos nga kawalu. Ono nga nakalasi. Ono nga nakalasi keto letol ng kasnibuli. Ini ka Diyos nga kaviwa. Sala ko enyo nitong doribuli. Kana pasang balekana. Ala itu ko na ko evitito. No mundo koribuli. No mundo role. You are not entitled for 3 teachers. Yeah, not entitled for 3 teachers. Aku sangka terang niya, enggak ibarat apa. Endo nang kasi buli mesana lako. Aku sangka itu kunen vikoya. Vakanava, kaya kita sana kalasibitu next year. Next year mikito sa kalasibitu. Vakava. O nakautatanyang ito masibuli. Kaya makasar class 7, we'll retain the teacher. Okay then. We are going to have a class 7 next year. Right. Ang kay class 7 niya na 2000, 2001, 1998, 1999, 2000, sa tekmo nito kalasibitu. Sama ni retain takit nital nitong kasibuli sa sinrendueles. Iya. Aucha Ronondolu kendua. Ronondolu ya. Samay lakon itu kalasibitu lakon itu kalasibitu. Sa ono bitu donongon tanganin ni nabukile wirao tungata. Ono bitu tungata. Valima Mr. Wasilimi. Dua rotolu ayaw. Iya. Dua nandre wali rede kantabu. O ira nangone kilan sartinga na bosa nga kantabu. Senga tal ni kilan do na bosa. Iya. Nakau sanggali na kaba. Au sanggali bosa tigo nga beira bakambau. Au sanggali tukuna tigo beira. Na vosa ni vosa tagatiko, ana no ni vosa ni sudu. Oni vosa sudu wata me kayo ni nakilatiko. Yo nyono la ko me koribuli. Ono me binakati mo vosa bakambau. Ani se mermandan nyono kilana vosa bakabalangi. Au na binakati ko mo kilana vosa bakambau. Kake de uda kaba. I think the first year ula ko na first term wala ka ni vosa nga bakambau. Pero nangone. Iya. Nangano sa kilaki na nira sa kilabaka. Then we switched on to English oral. English oral. Salila ko na English oral. Kila, sema binaka na bakambau kay na Tapos babalay. Iyo. Balita sa ambon rendre, may nabosa bakababalani. Min, bosa bakandabu, se bosa bakabano lebu, se whatever. Naposan sudu zaba ko vale porto min ronga naposan rende ba mera nakau na moyau nakau urida o ira ko merkila na posa bambau targai le buli na posa bambau siang di sana buli na posa bambau satu tok kasar na posa bambau donang una salang min donetina sami tunu biau misses o il sambe ta salga ni to che sale numero tua na posa bambau ang pasar ko. Iya, gaya ba? Mino sa tarinkia. Elizabeth tayo sa mga may balik, may pasabak kanta. Mino. Kaya, siya sa tukunan nito tita. Kaya may wasting nga baka ba? Belata, may rara riki, may mamikilan yung kaduli. Nakasabak tita kayo nang wala. Yan ang ano sa may tikoy kanta. Ito talaga niya. I allowed underage children to come to school. Uy, meron may dami ito matangara, muribul ito. Orang muri itu. Nang ngasar ko man doon ng mesama ida memet ko sa tulo bitinan. Kung next week or may buli. Vida nang ne wat to durumay andage. Urong ada ruwa sa tiko sa ACS. Totoo. Ruwa la ko ACS and dua sa tiko sa Muslim. Muslim sama mula Muslim.
Ya, totoo kasar tu na lakla. 2000, 2001, sale kelas 1. Portanto, itu kelas itu sartu lang na kelas 1. Atau na kelas virtual waktu ngata. Kelas va limono o Mr. Silimi, au sakit royau nan 2 rua tol. Iya. Ve kemuni na nung ito kanina kasi bulan di borong tumay o kelasang balabong ko na ngayon sa datwi bale sa aras nga ni bulin na luben. Iya. Iya kaya baka ni sa nalim stali korbuli kaya baka me maniado maniyetala na lesu korbuli. Dua na kami na baka sa mataki. Kaya na challenge wala sutaba na nungula ko na ilkandi. Awat orati ko na 1, 2, 3. Me baka sa mataki ko. Endotan ni nakakanar to nakalas 2, endotan nakanarto kakan nakalas 2, endotan nakanarto kakan nakalas 3. Kasi nga nito watan nakanarto kakan. Kaya baka men na nakakaba kaya nang gas nubuli. Merkanyeti ko nakakan nga endo dono merkanyeti ko school matters. There should be no problem. Yeah. Sa totoo kasaranga. Pati O kumayanan. o talita kina na basta ba bau na namutila me mere me ba kantabu sangai ba malu na basta ba bau sangai laksar basta ba langi totoo kasaranga ndeta ba ba ni chiku dona kamba ba malu ka me ka kusar ni wacil sarbanganga weekend ranangu. Iya. Iyo irna era talita kasar bakalib nangaw na sara mas tatagakin na bosam kambao. Arat talita kasar. Iyan yung mga irayda. Nangaw na sara laki-laki na babina ka na bosam kambao. Era sara rasa nga nanon ralay Willy Bola. Iya. Lay 2001 sakit tu kalaswal. 2001 niya, meron ko may baki bimbo may kinaw, bimbo may kantabo na 2005. Sakit to kalasar to kalaswal sar tingakin na kornivuli may naivikan di primary school. Ngayon doon naka ulay goro ya bakalebu may na nondaruyamiano na nonra zungena na itubu-tubu. Na zaka-zaka na baletir na luben. Kito la kwa nika sa lalati ko doon na teachers quarters. Na classroom school building ito ko kinay tolo na classrooms. Ang galisan nga nagtubo-tubo. Pada ba meron ba singa lebu korbuli o tarong pada ba rawa bulan-bulan sung ni marama harmani kuna medaka. Pida nakaba boli raw may nakaba may daka nakaba lintungan do na bali lintu wakatu baleka gay klana nang gereng-gereng nalasel-lasel dito may matasaw Kung nalasel-lasel alay ko may buturaran ni balikan. Buturaran balikan. Lakot ko na ni mami daka-daka. Doon na ka na nun rasoling unay tumutubo. Di kila may kan ren-ren nakawaro Naiba ko mandangan, naiba ko nakain ren-ren may kya. Iya. Iya, may toso. Alabata. Nangaw na, namatay niya ngaw na, daga kinay nito koribuli na secondary entrance. That was in 2001. Tarisi, nangaw na yan daw singarua na FEYE, singarua. Na singarua yan, and doon na buwa ka, doon na singa, doon na buwa ka, doon na singa. Nanabidungan ni na itumutumo na nanrabakan ni na nanonratungan ni kortong dambedan na Victoron. Musample ka na kanabore. Malek ka na kanabore. Iya. Iya ni baya, ni sana katiko na song baya. O ira na itumutubo. O ira na itumutubo ira kumay. Ira na itumutubo ira kumay. Ba't ni sangkay bandu, ka sangkay bandu, may samay takong kanan nito Victor, mayroon nito lebih kito. Meron sa amin ng betang ito ng Victor niliw. Yes yan.
Reja City Intermediate. Doon na kay Ramaro Tagapagaliw. Ramaro Tagapagaliw na itumutum na non ra na vidungen ni Arasulia na turang itumutum may Navy Candy Primary School. Turangan may Naudiway, kaya ito na turangan may ngasel. Sa totoo nimbula binaka na siya masarap ko may Naudiway. Sora siya masarap ko may ngasel binaka balebu. Uklan ni yon ni marotak sar ni bongga kaya ni na domona na maram kasi bulu bakadengu mistress baksilimi nanumalis ko kwa na bulan ni non na gas ni buli may Navy Candy Primary School. Totoo ka ko chi gas ni buli badengu nanumu wase ko may nanumuli gas ni buli tu kandabu ya etali nanumula ko kandabu bondo ngono dawiri kor. Iya. 1999 iya karon nung yang baki kan kita dia sangat bulkadiwa keto sangai lai lako baka vitamani meu sangai lai butuka na nongu korundina tin kadiwa dia sangat bulkadiwa na Fiji Day na holiday ni Fiji Day na 1999 keto sangai lai lako sombu keto sangai lai Laksana Kosta Tarawi betul nanti ko may nakor simbolo ti ko nangunao tatasa bati kinaw makereta sala ko na tutuku biraw bati kita tabula sala ko na tutuku kita unati ko ni keri na Fiji Day holiday dua na songo totoka au gele butuka kinana nong korre iya New Gaireda, batan kita bondoloria ni Bunisea. Kita bondoloria ni Bunisea. Nalori na kena duri laman ni Korea bagon dosar nga. Au somunga, au lako laman ni bala bitatay saba. Sanjena. Iya. Sa cukup binakasarangan. Totoka. At cukup binakasarangan koron nang una Iya usen kila nang unang ko. Au kilasa na ray na via taramay na waitui na sana na sana way coastal side daw mo sana taramay na waitui na nakibuli waitui iya ako na ya keto lela ko sombui Fiji Day keto gaila ko nongu koro na Ista 1999 keto la singa ni mate solondamu vene sa dona marau lewe ni rechuko may na vivekani mutsachi wato na vitamin totoka dua nakana na dikito sa sokotiga ni na baravia sibe pun siya keto sala ko yan mesa ko baravia Masala ko solondamu. O sareda ni sama kondom sarana ko na hindi na mela ko jalan ita iliw. Apa ko? Sama na mikir. Satu kuno ni ton reba. Mino nakor sa karin jalan. May solondamu nang una ya. Solondamu. Ni retukan ko na ni sa sala ko ni naway na solondamu makaw. Gina. Iya. Satu kita ke. Tagay rida na bibisawnin raki sa tarasar tungan na natabihan mo yan. Lebo nangon na dorong tungan na kaya napapalag na climate change na numuso ko abo kitsi ko santa na sarchip na nabibisaw Iya. Ano kung kailan ko nga bataw yaw sa lakot solondamu 1967. Awat tawri bola tinga mayan kisi awas serek sarbi ni solondamu. Seula ko ya. Siya koro ti ko ra. May nakabuto. Wano flat raya Iya. Balik kuro nei. Sa ti ko mango kay way. Sa katinga mango na kuro kakana. Kito siwa ti ko kirato. Ni meliki. Lite. Kito siwa Kau may. Iya. Kaya nama kami ulay ray. Dan nanitula ko yan niya. Sasya. Iya. Nakoro sa ti ko sa rin.
Isa, rendo na bisa we, kama ni bisa uli maro sa Mula-mula kanyo. binakatikonye. Wow, isa. Tamarawe ni Murcia Sota se bulong-bulong binakatuki ng una diye. Iya sekelik ko binakasartir nga. Kitulis sota ya. Sartung galital no tagati ko biyaw ni satarti ko na vale block ni Taniela. Lubei dua berto na makumbungu. Sangka tukuniti ko ni siyangan ng gereng-gereng. Siyangan ng gereng-gereng kunay raway kiam. Gereng-gereng ti ko ni baragi. Gereng-gereng nuku ewo itu yen renreti ko. Iyo, kaya ka makasama na kung tukay ka mo. Sangka tukuna biya orto na turang. Matagalili nga kito sayang ramay, orto na kina turang. Rayando may na ituki. Yando may rasangay may dami to nga yan na bibatu lele wortu ya isolong dami. Sangka lang ito na vital no, sa itong tuki ya, chip takin na batu. Nabatu lele ya. Ito sangka tuki-tuki ya. Tuki-tuki ya. Sarang gengger may na gengger. Iyo, ngay tamo. Tapi kaya sarangan ng gengger ya. Kaya rasa tartar kina na bibale blocker. Rasa tarang ko isolong dami. Endua na bulilew. Ulay rey maya. Ang kay may tukuna tiko na bonobyo la kinaya. Ango na yalo matua. Ayalo matua. Sa sali tukuni may ni sasangan ni raw talendon ka. Iyon na patulelew ya era kay sudu mayo irgo. Satu. Erto na taman patulelew ya. Sinasarana. Ya nakangarto sangkay na kabunot to kaya turang ya. Toso tiko na tarabalesan ya. Orto may tuki-tukian na patulelew ya. Chip. Lako. Dua na tanga, ruan tanga, tul na tanga. Ya, veyaw, dua na tuku-tuku, merongoda na itambangon ni ratiko na ngaunang ko. Kung ni baka nui nga, nalekaw may vi, no sorry. Gori. Lekaw may vi, Arsi manubay. Gori. Pero sa ito nga nabatulil sa poro, tuki. Bisa na. Ya, oto may solong damo. Totoo kasarangan na numubiwa si Chuk. Mana betul na yung bulim-bulim tahun niya pun siya. O klan ni Sona biwa ka ni ratarang Chuk mayo. Kan tahu butuh kan na tahun ni. O Chuk nito tahun. Iya, Chuk na tahun ni. Aun daw ba kay sulu may nailukan di. May sada tukun ni may lakosobu ibun siya. Aun daw ready rato naman. Sud sarga bakangan nalakoy suay. Tungay daw rayaw. Asan? I don't care. Tulong nga sa andar. Minuat yun ang iskesay ko. Doon na maramay nga sel. Bago di mana ba? Mino. Kan nalakoy mo siya. Ay mana ba mo siya? Mino nagtawin mo siya. Ay anong daw tawin ni Kandabo. Sino nagtawin niyo yaw? Anong tawin niyo Suba City? Sagalit ko ni biya ko na makete. Ko na makete. Kung nabuli mango ko to kaya ay dabi-dabi na kikurwulye. Kuruli. Aw saan gabi mandangay ka. Matining mo kirulaw bebiotin kironda mandangay ka. Kiro sabi din diba? Kiro din na bagit lang. Kiro mo na nung ren. Duwan nang wani chikoy lamaya. O Julian. Ang ko kwento. Indo na rin. Bakaruan. Gayri mo ko. Gayri lang. Iti. Ewan rin ako kinatiko. Bangko Julian. Tuko ni biyang gonom do taon. Iyo, kan taon mo siya. Bangko Julian. Sasya nga ni Bosta. Sarit nga Julian nung rendatiko Iya. Okay. Sana raw tirato nga na kada tumay kada mo ng taon. Kaya makain doon kaya makain doon na vivo kaya mena rakadora na turang na prime minister o renge o kaya ko na turang o renge me lay improve my town down there in Bunsia
Sa kanji na saranga. Kanji na baleto kia saranga ito rimarama talaga Iya, mikanda Pak, buat. kita nyanyi dati. Iya. Ari. Iya. Iyo. Mesano niloro masaranga. Iya. Iya, niya Mrs. Mbay marama ni nama ciwe. Di nasa. Iya. Balata sandin dia nono daka. If the state of Unisia town is still the same as I left it in 2005, is au kerkervi Mbay marama. Lema bina katakamandana itu tahun ni may Unisia. Sabi. Oklan na sana bandian tek sarangan itu buah o baka samta kina talaga may kantabon na libo ni yang gona talaga ite ko dan sando rongo to nga sa minital ni rongo din nan raw te untol sa rongo din nga na milyon iya ke sa rongo to na milyon may kantab may milyon talaga na imbul ni taon may bunse iya iya sabi na kasi doon na kami sa tamu doon binaka na biokani seberto nabubali ni Momo Bray mutumbula binaka Momo Kameli nitikina ni mutumbula binaka chiko tabale den okla ni tesar chuko bale na ngona libutal chunga no suso ni naturangan ni solondam ke tanya lakam iyo sa teka bu mesa may bultek sarangay subo sa kaw sarangay balay ni nanonaon ni na honey farm nepsistal do bultek ni chuko tabale den iyo sa toto kay ni dandana na nadurbo ni kantabu sa rapakasa may libutal na men rachila me raw ke non bur ni labo bat ke non bulay red rock iyo red rock honey tanjina red rock iyo binaka bale solon tamu iyo ngai kami da binaka sa kisando may bultekin chika na market subo na iyo na market iyo toto kasaranga isa bambul sar chika na muana bambul chika na malata ndato na bi korkor wala ka toke bunsia o klani chika talaga na rarani wanga bukay bunsia sambo kalong nga toke ni biala ko kandabu kaya biala ko patatama saro sarangani o buka nga nawanga buka sali kele sare na rarani wanga buka may bunsia binaka balib sa o yo be tarong talatu gas ni bulbadi ang umembaletan na ulutangan ni na non ravengo ng gas ni bulye may na on sa ngabulu empa ke on sa ngabulu kini empa ke 5 sa ngabulu kalima sa toso man na man na numa numa na kena sa toso sumo may na empa kini bulu beyaw nanungunan mo yaw era non may denguti ko en duan civil servant any civil servant teacher or doctor at the age of 55 oya wo sin dua botakin baleta ngone sanggay matumin na kasaratung akin nanon na kilab wa kabinaka nanon na dakra Bisa gay tingo mai. Esa siang, politiko. Yan isali yan ba may na 50 sana doon may sakila mo kami nakasarang ako ya. na wale ni nona dakadak. Yan yung gay liya na 55 sana matubi nakasaratunga. Se tundo no saratunga na nona kila sa makadingwi. Sin dua batakin. Sin dua batakin ang makadengwi na baki 5 kalim. Diyan serangan nanong kasama may baka ni sera toro binaksarto kasi matutu na non rakila kae sera ko tale tunga si tutale na boni non rembaki mera daka chiko Iyo. Diyan todo ko binaka panlibo wat kinando talaga na taro nga may baletan do na maramakan ni Australia no na ilo Fiona Luth maramagas ni buli may Melbourne don ri tekini chiko kia don na programa na kinaila na Fiji Book Drive
Iya, kado kau tu bali mate ku usar ngai kandabu na ngangar ke malaka tu ba sarban noi kandabu. Sanggai nangan jika kana sono kore bulu bakabia malak sarban kai na ibikanji. Na ibikanji primary. Sangga litarana no na yalo me lista li Australia. Me lista li me baku te me na ibola me buke kena nangoni. Me lista na no mulu tangan ni bibata buli di kore buli me na bosa bakandabu, na bosa bambau. Sanggai laku talaka ina bosa babalagi me buke kenra nangon iya na manda na numuna numa membaletan Willy Bola bosi bina kena kau chuka tu nei bola mai Australia ke rote chuka ni bayam baki todo ko ngas ni bulbadi ngai bakut chuka tu biche walu sanga bulu na undolu nei bola sando na kalunga taliw mani kalunga taliw ngai chila sartungan na nona soli bola voluntarily minatal ni donaris rabi tamat rabi bukinga rangai rau ke sangai somo dona container sangai kau yatu mateni ngona vakau chikata nei bole kandabu vakau chika kandabu sarra vai bola na bikor buli kandabu sangai kau abu ketale na bi sai biche na nona na no chiko ke men dona ndol nei bola dona korni bul walu sanga bulu na korni bul dona embaki sandona tamani bibu ke lebu na recil chiko na marambo iya na manda na numuna numa membaleta na nonra sangai me binaka na nonra Willy Bola na ngone me kandabu na Willy Bola ba bici bat ke na Willy Bola ba balang merola ko batici na ba numuna numa misal sar kila mo binaka nga na ngone na Willy Bola kaila ko batati ko na nonda bibu ko unget tinangkas ni Willy motivation ila ko patati ko na vitala noa ko ni do ya ni ngau na ngau sare kina so na ngau na ni bango na kasi le busan ngau sare ni sar do via moze mai daman tay bola pasar meni bola ala kon Willy Bola ko ni bola ko ni satal nota ka au tal nota ti ko bawe ko ni bola elemu beira nang ngone nirala ko vale na singa ya na talno tagi beira na tadinra beira ngane tumbu randa go metukuna na nonras kana sando no buka binakati ko na bosa bawe esa kapati ko yani ngone no na talno iya bana ni sale na library book na Willy Bola baka babalangi do no metiko na ngone ni library nanguna ni library sana baka to sarting nga bay ano baka to tiko be kimamian dua each class teacher is to supervise the children iya me baka utuko na ni utawrati ko tolo na kalas ya duindo na kakanan do tan na kanto na kalas do tan kalas rundo tan kalas tolo amo redati ko mertu kaneti ko baleta nasinran ratulikan yang kalas do na kanto kalas tolo. So the teacher has to be very thorough. Very thorough with komandaya nakawali sa taboyaw. Nakawali sa taboy kaya nangunong sa liturki na itulak kalasya. Nakaya uyan rara. Doon na nakakalebu na terisin, doon na nakakalebu. Ni maths time, maths period. Do tenor to maths na kalasin dua, do tenor to na kalasin ruan, do tenor to na kalasin tolo. Katalangan na English. Na general subjects nga, kimay mga ito rabata. Iya. Misalnya ko may na library, sarang kito Willy baka ambaw tagiti ko man din doon na library book, then galising luto liba sangkay ni English. They wiliki andun duan ng rauna, oti sangkay kimami Willy Bata. Nisangaw na reda ni Sarande. Reda ni bola kim ni Ran Willy ka. Iya mo ta sana unanda kumay. Gaila ko ni nanona daw na maramang gori. Ako na maramang may Australian gori. Iya. Iya nakkerka sa don lingay ni na maramugori. Iya nanong tataw nga beira na gas ni buli. Mera mamarotaka mera
Yan raba, merkila mo kami na kanawili bal ng one. Allow them to take them home. Allow them to take them home. Iyo. Balatan na library mo kasi likot yun ngayon. Malay ukot-akitukin na bata. Library. Di na sarang. Okay, dami na naman ka na wala. The children will be turning the pages. Kamasu. Eh, nakaya na yan. Kaya kaya na naman kiting nga may ukot-akitukin na mererabi na katiko na library. No. Ano siya nga ni the children will not gain anything from those libraries. Di na sarang. Baleta ni saranguna dot kun me kamen saruin karun talvasivia. Me kuni kambaso, me kuni no nama kami ito sikina. But that's all part of learning, yeah, all part of experience pinanangon. Good. Sa kanche na saranga. Umanda po na. Ayaw. Na nunggu nguna ni nunggu biba kabulidi and natiko nunggu dari table nunggu sellotape every day must natiko na sellotape na kwet nirnang kailangan may nangon nando na mataka sa kambas tumay na pepa yes madam kambas sa nunggu pepa may kamang go fetch takasara same time fetch na pets takin non pepa no ne nunggu daka tikin nunggu daka na be mazawa ni rangon and na makatiko na non pepa mena kambas daka ko ni na makatiko ni rana sama-sama tiko nga may baya that applies to the library books too yeah totoo kasar nga klan na marorong chikumayo Fiona Luth do minakatsuke me bulita na basta bakandao sa tom sar chuk may sona basta bakandao biam bak malak mi kandao klanina pa mo na warong chuk mokia ruta ka batchik do na maram talaga ni kandao labi ni tamani ke warong chuk mai binakabale butadingu na yalo binaka kena no mubito ko ni chuk na kena kau chuk mai bola and Fiji Book Drive kem ni na chuk mi Australia ken talangan na chuk balangi ke pakai nganrebi menda zau kina nona program mo Fiona Luth munila ko nga na mona liba ni tay pataka nga na Fiji Book Drive Book Drive ni lako nga na mona liba chuk kina na ngoni sala menda zau kina ndo tukuna nga ko ke pakai sorabia ko ten na ibola rani rabako ten bir na chuk bolia kai i Melbourne ya bikin na chiko yawayani tukun chik nga o Fiona ke bakadaro ni daw nga ni bakay labo $5 $10 $2 mela ko yan ni labo mengay laki somiki na container tukun nga ko na kanga indo dren na indo bako menibola na so ni container ke bakachiko sorabia sponsor may response takina na so ni container so nung do bibia chin karonong dol chin kalimunong dol na sa ni container ko may tao to do bilo man kakate ni bol na bule sa akora gas ni bul ba we bidan ba na kurni bul na bol kakate ni bol na sana lo may bici na sana na tasiri sa totok ba o chin na non ra bibukin ni Fiona iyo o sa kerker sar nga bekem ni na sema chikumay ni ngole and bata ni Fiona Luth but kay labi niya tamani and Fiji Book Drive balate niya teke po na Fiji Book Drive na kaya nalalawata kay may kandaw sangay tukulo chuko Fiona o yaw na utongo na longo may chuk ngay kandaw o tukun sarupa kerkere sa kay may marota kay may sawili bol may kandaw mo na numir talaga na po ni bibo no ipichi na tukul saro Fiona Italia rabay bola na bisi bicha yo number 2 nga vio kantaw binaka Fiona maraw vale o Fiona isa iyo maro tikin saranga gas ni bulbavi nguna nomu basi ni basala membaletan na non recession ng gas ni buli and library bir nangon menabuke ken nangon bili bola cukup malua baka teo cukup bakambau moniti tu city buke lulo tu lebu sangai widuru ya tu na babalany toto kasaranga iya dotale na tartalo bitarong ang baleta na ulutang ka mandaru bitar na takin sarangan na madawa na bulay telewe
Yang baleta chico na kena baka ngata kena mona liba-liba. Iko mahate ko buta kina mai na hila na tara sisi. Na tara sisi. Lele ura bitar-tar serga me bio na non marau na nomu tarno ta kina mai na baka ngata kini telefoni sana mona liba-liba. Tomana talemanta nang buah marala na buku ni ulu tangan ni I baka ngata kini mona liba-liba na kena ngau nan dodon. Okay na ivola tambu e tukuna tiko ni na vakaleu taki na buku. Na buku e na vakaleu taki. Au vakaleu tiko doon na ivola na matakaniku e tukuna tiko may na kaya na singay tau ya butaki may na vei. Oto wala mo rin may kona pencil na kakira. Ya. Singin langsung. Nakaitu kuna ni bola tambo singin langsung. Diyan sarang. Na sangay lemunga. Sangay lemunga na buku. Se ring bangko Bo. Ya kona kana sampai si kamingo kana na mona liba-liba. Boyau. Au gay may demuti ko na zaka na 2008. 2007. Erto la ko ni na European Union merto lo tara na bure non erto me na kortumbu na 2007. Gay zaka tiko kina na bengiringiriti. O tianga indua na telefoni ni Cornibuli. Kona button. Iya. Nangauna ni salah ko na telefoni na Cornibuli siya nga sarang ni catch Cornibuli. Nakasangay zaka. Basta nangay magaray yan doon na vanua. Menalay catch kin na telefoni. Doon na siya nga usat ko Cornibuli salah ko menunggu daw niyaw. Naitulog daw niyaw. Sabi ko na naitugutugo ko mo gili ekebir o na tamatara ni buli suba. Naitugutugo daba. Naitugutugo ko. Sangay kami korega. Oke menduli girtaka. Sang. Kero sangay melako. Kero sangay bangarain doon na spot mena catchkin na kango. Ay ko sabi nila ko may nakortubo. Semino. Na imbuna. Kira sangkay itong balita na sala kiko na turang tuhungo. Kira lang ko sangkay dusyo ko vyo dan jalan di takya. Oy como kama takya. Dapat naman ko yung name. Oy como kama takya. Sanggaw kamba takya. Sanggaw lendande. Sanggaw giritan na naba. Nung giritan na naba. Terus sarabirto na tambanan ni Buli. Sarto to ramay suba. Abang gonggo kasi buliliwin na kortub. Uy, may naman magsubul. Ibi na ba sa mga kinagori? Kaya mundo ray na vano ang dambit ko kinago. Dambit ang go nandila na uray sartong go sa tanrap sartungan go na tambabasonga. Ina kortubo. Namunong go sangay may catchkin na talibon. Sangay bakit daw takot yung may naitutuko nung daw niyaw. O sangay bakit daw takavirto. Yan, naitalan no ni Tamba na Ronald Dolcavitu. O tiya, sa tika mo, lakot tika na Ronald Dolcavitu ya. O so may nakortubo sa rapat talibon. Taro, biya o kasnibuli, or to na, oy, kung makatalibon siya nga, o siya ba talibon? O may viyeng. 2008. Nung umadyang na 2008, I did not have a telephone. Iya. Ang gay ready na sa mga telephone. Ay na mga telephone, doon na ka. May nayambak wasa nga buli nung sa katabangas ni buli. Sangan nung kumadaw mo. Yan na nga, nagtiko kina na misinililay ko.
Telepon. Isa tikon na telepon nila. Isa nga unan ninda mo dito bango. Betang kira telepon. Kila bakasar menda kawita ka menda tudak menda litaura. Una nungu policy nimbula. Ni usa mo dito bango sa tangir nungu telepon. I never bother to go and take it up. Baleta senga niya tikini nungu kanida kadaka nang unuada kadaka tukina. Ia veira na saya tunggu. Kau mataleleni po ang kaysa tulog ka sa lenena na. Kaya ratul na kalo kung raw sana bibo sakit ki Dr. T. O yaulo. Ivengo na bono sana ba girtak kinunggo ka sa leni merna baka rumay Iya. Yan yung sarili ni saya tagatu. Not only ka sa leni. Everybody that has a telephone. Au tukuna na nongubosa, au tukuna una biwali, au bango kambuna na nongubosa. Kaya andau vivo ang bukete taki na telefoni. Sar bukete ira na wana rawas tuba na talgon. Bueno. Iya, too tight. Too attached. Yes. Iya. Au sakat talang ayaw. Au sakat talang ayaw. Wayaw, nanong kumbula. Aw mo sati kong dondonga. Mo sati kong dondonga, baleta. Kaya makaw sati ko bato kay na magtalabon. Aw na sinikana. Madaw na rin makasang nakadunga. Ayo. Kanjin sir, ruangan na rin na yado. O na sinikana, en gesa na kurni race. Gesa na kuro. Iyo. Iyo, veira. Sana tutuyan doon. Nangon leway nangon ko. Ersin kiran telepon. O veira na daurabo. Kaya baka rasaba kang karawatin rin ng unang ko. Aw na sa veira na daurabo. Don't pick anybody that has a telephone. Kapasisi. Kuha. Ayan. Kuha. Jena. Baleta ko yan. Nanggaliti ko ng boto-boto ni tweet. Kami kayong garabi ni sa speak and spend na lumanibali. Sa uti kaya na nang karaban na nakakanibali, mas niyanikana, mas nakuros, sabar kakana, buta kakana, sa uti. Ya, sanggali relax tu, sanggali nakaba. Iya, nindondon mesaba mesa sanggali katalaw. Kasi yeti ko nga na kaya, sangay. Na siya nga ni kan okimamina old okimamina bumbu sama siya nga kan. Sanjana sare, kasalain ni warong chip kasalain. Iya. Dia nasaraka. Binaka. Iya. Kaya baka ngataki baka buku. Binaka. Iya kesa zuru iwai. Baka lola mo. Balo lama sarang. Nasaranga. Kanjin sarang. Tokon sarangan ni. Baka nga na telepon ni nakaya nangon salang tundun. So, boko tumanda. Chili manda na sa sataki. Chili na katalaw. Lili na isulu. Me seto do ko yaya ni na isulu. Todo ko sangka dola tal telepon. Bangon na nga. Dola tal telepon. Kaya baka sa senga. Kung nga yan. Nroka na tabioka. Gasa na rice. Kanjin na todo ko. Iya. Ayaw talaga na Robia wasya talaga. Kasi bulbali mo ni sabi naman nga sa tabi kenra na kena nga biyochi ningon sa sota nga biyochi ningon sa torong kenra. Isa kemro sa TV. Tukun sa ramoya leo. Kero sa taga na Facebook. Aw saban tombol sa nga biyo bongo sa sota nga na telepon Lako mo telepon rusoter telepon. Iya. Baleta na on the Willy magazine I always those to na Jehovah's Witness and they bring their booklets Iya. And doon na to booklet at kuniti ko kina na cell phones they encourage you to become a liar. Monan daw lasi. Yo sa daw din tagay keso nang na mingiriti mau chone. Dono Big John na lubeng.
Iya. Gana sa tiga ng bari. Au sa tiga ng goy ng buwa. Au bang goy, boy. Iko tiga ng buka. Kako nasi. Iya. Di na saranga. Iya. Di na Tinggal nasi. todo. Iya, era baka unggeti kenda mendalas. Iya, Iya, kembali. Iya, na teboro setani sa vanta kina sarangan na mona liba-liba ke bakanda mining kangaroni esa na babu na saranga menda onduri binak tu wani buka utuku ni chuku menambua teo chuku inabua utuku ni chuku talmendo tal na banua jina to dok saranga toko na saranga isa ken balen na wasaranga ni biung getsi bikana ni tumbu-tumbu weekend na gas ni buli meranggang garau ni nakena pakai ngetek na telepon ni sa chili na bibata buli di men bibata buli di matanga boko na telepon ni bicu kalau menimbol Pangor. They said, don't allow the children to bring the phone. Halang na may bangko, you get them to the box, you kaya. After school, agay solid. Solo ko rin masarap ngayon at ka na speak, Katoka. Iyo, kandin na. Di na saranga. Kaya matangay bala ni tutuwa ta saranga na kurni buli chicken na nunggu dorbo rambital nga may so na lawang nga bata weekend na ngas ni buli menanonra me kunin ra banta kinanangon na telepon ni kurni buli au klan do saranga na relevo tali tikina na ro tukuna membaleta na mode na bakadin ni basa lemba no mungas ni buli nangon nga ni mode o mode baleta na takata ni gas ni buli takata ko bakan tak na bakasama ningon mo mo ke mo ni tanggiri telepon ni lebo tu me tanggiri kita nyo yan ramai sambil so mo telepon jeno saranga iya men do na misini laylaya may bakarada na nanunggu mo tao tu ko na saranga sorry my dear sana tanggiri ti ko may carry o na tanggiri ti ko carry daro na kay sota news ayan na mo Di na to do kundo sargana ken na lilo binaka umanangay ngasti bulbali ang Menisilandi ni undo unreba mo unreba may indo la taon indo tala taon sala ko la kun rasando kilana no bitokan ni nang giriche umay ni minito ni minisoma rasando tukuna yung goro ko en reba chiko Goro ko en reba chik sar kilam bateu sa tukun sar ngabira ke baka un reba chik ngau tengiri mai on senga ni torno telepon blatan no gumbula kair no kupasin dia kan bibi biau do sar ngana kaun do menda pinaka menda biwa sitaka menda tukun berton taleni bubale me baka nga takina telefoni ke na mona libo na tablet nerto to kana kena ngono don ngono ngani mo sa pinakasaranga sababi ni pinakasaranga ke balemu iya ni sebenarnya ni may dapat na nondorbitan no sarong ro pinakanjin lele unra sababi ni pinakachik main bule pinaka neta gas ni buli miri hawe marama ni buni mono bule pinaka marama neta bule pinaka merse ni batu isa bule pinaka na sem sar chuk may kinya bule pinaka merse ni bule pinaka chima keteda ni bule pinaka Vani Ferresi, Patrick Smith, Jonathan Imbulewa. Dona lala le bunda babi ni binaka chukumai. Bunyo in gas ni buli bade muna nomu soli baka sala chukumi kemi na tambana ni buli ni sebenarnya ni medaba na nonda rubitalan noa. So talen na ibaka sala o binakata mo wase weekend rana ngoni matai weekend rana ngoni na rabuli chukumai bali. Kena keni karua weekend rana gas ni buli ni rasa chili buli chukumai bali. So no may baka sala bendo na wase kanda na ngoni but kikenda nang gas ni buli. Iya, nangaw ka au na buli vale au kilati ko orto na makumugur tu sintingo orto na makumugur tu sala ko tu isuba iya nangaw na teka bu nangaw na orto tingon darabi mo sa kinae ngaw na teka bu nga nonra sera ki menabula au samay da kanonra kads tu nakenda da kanakadya apakat nga meu talano takati ko ng bulan ni sereki baka totolo na tabo na buna lela ko may na coronavirus akan nagtalano ti ko nga may ni bulan ko baka babalang ibaka biti au butir to wat nga don makan rasala ka sarko ta au baka au ti ko ni vera don kay lewili ka ti ko isuba iya nangaw ko
ruan na makumbungu, tol na makumbungu rato tinggo, en dua nakngonelewa kala silima, sala ko may nononay kanibuli may kuribuli, sakiro may nakababata. O kaya nakangasi ka vom diretso ko may kiwes. Aurong nga ganito ko na may otama na may kota may naibol, ang kasi ko na kaya. Kaya nga, kuha. Ayan. Yan, doon nakauray da, na vetar vini lockdown sa dakango, sa vaka matea vaka dua, na non ravia buli na lubeda. Ayan. Baka matea vaka dua na non ravuli na lubeda. Sasang sarangan ni ravia buli. Oira nang gas ni buli, era sa kavivi mai, era sa la ko non rabi korbuli ralai ve mu kita kame tambaki mai non rakani ve na ngone buli, me mai tauri ratiko na nakian me da mantiko na buli. Iya, darai ratiko mandangan nang gas ni buli. Levo ver natura nga rasava kumisartua. Bien. Iyo bien. Iya. Ya. Bagretak ni professionally. Why should I be shaving my beard when it is the snow school? Yeah. So they have to be professional, eh? Yeah. When they are in the school every day, they shave. They dress neatly. Yeah. If they are in the coro, when they are supposed to be in the school, ngay nakaya nakabati ko na mata ni tungo me latia to ko naka sasyangan na buli. Sasyangan na takatako rin nagasibuli. Sono kasibulian, kasibuli turang, saravakumi, syangan niya, man, nananggurang. I don't blame them. I don't blame them. Isar na kilala. Okay lang man ko na bungong, ko otili ko. Now, he is doing business. Walteki boy tiko. Walteki boy tiko ko. Iyo. Din. Iyo. Total na kasi nibulat ko noli kun tarongan mo ko masaba ko nito mangod bangko ko edap nila mo tayo motorokin okay oira nang kasi nibuli kaya baka rasana away from school for how many months now. They started their holiday in April, May, June, July, August, 5 months now. Ang mga irnawan sana oti bakan dua na non rabia bul. Sana nakyan nga mintang kay may bulta kinalban. Sana au sing bulta kinalban. Au bulta kirataw na matantu na non rato may zakamati ko na lockdown go unnecessary. Unnecessary. Meron na nun, meron ko ka na nakawan ni mataka. Kaya baka saraba kuway may nanonrabuli bangko. Saraba ba kalolom? Ko salah ko tingnan may tukutuku. Promote. Next year. To be promoted. Iyo baka mo, tako yung ramang nga nang korsamo kila Willy Bola binakatinggo. Korso nga may nandurua. Au kila sana ulit ko dogo na nakikila ka. Gay vaya ambuna. Nisa may lakot ng bangko na lockdown. Every house, every parent has this na tablet, na TV, and sa kuha nga na puno ya, sana na nakakin. Ito sana sa Raylalo nga. Iyo, kaya makahira sa Raylalo with the mother's supervision, safe. Kaya makamit tiko, nana, tiyo tata, nana mandanga, nana, supervise na tiko, na matanggal yalo makagaba, sana ba? Iya kaya maka, siya nga tata, siya nga nana, orto nga naman narito tiko,
Wala lo sa berto sa kabo. Nela lo sa berto sa raba. Anak kang asa na rin niya may. Mendan na namaki kina early pregnancy. So, tiyan saranga. Kanje na todo. Sana seva na inakini tambataga ni buli metamba kina non reba me sol mai subir non. Yes, sol mai bir kila. How many children have done their prep? How many are left on the shelves with that sitting on the shelves? Kalau ngata kaya makati ko ng dua na tumutubo vale erna kawaitaka merna veguki. Kalau ngata. Tiyan saranga. Kaya makasa siya nga sana duan na butu ninga boga lebu beira nangas ni buli nga una sana teki butale kina na buli nga una daba anda siya nikila Isa kanje na saranga siya ngo babi ni binakata ka saranga na nomwa siya chuk masake betaro ka tsungaya na sana batu na buli sana wasi iya na binakata kaya makasa na batu lugar tak coba ko na buli the next year merasa repeat ke dengan nangon non kalasingan yang bakit 2021 non kalasal di 2022 na binakata kanje na saranga iya baleta yan na bakit dita kikina non rabulika Ina. Di na todo ko. Babi binakata ka saranga. Au toko na saranga kaya makasya ngoy nangon ni sarna toso tunga rabamure tunga na kupi. And then siya ni rede na nadama na rabuli na chiko nangon ni nasali tostak tala na non level taraf asa sini bakay balambal na buli Iya, bada pamanda na usagi betarong sarangani na numoy bakasala ber na itubutum. Yung sa tigubo na may balilay. Matay sa pamatalabir ng ngone, ken karua ber ng gasnibuli, na ken katolo ber na itubutum na bito koni, ninron rehan rabi ng ngone. Iya. So na itumutumbo, saan daw makasarangani kay matakalele nga bang ko sarang kay wat sarang kinalben ray netiting. Farming. Farming. Sawan na nabsar nga yan. Iya. Kuya nangauna ni ngalala, beta wambotan boleh kan ibi vale kede ibiti nang ununggo sarat tiko beira na alo avala TV. Iya. Tena tablet sa tinggori na terasi si tiko ya iya mera sayan ragi. Na itumu mena reda vale una TV. Kaya makarasar-sar na ngone, banga una taki na sar TV. Di na saranga. Di na todo ko. So na yalo raunir sarapa baka mata bubalik. Non rangone. Mekakuha nga ni rambiu tu watakira. Meralako iran itubutubu na banua iralako kina. Ya kaya makai taliro ke na tamata. Na lawan ni mata itu sati ko. Sindan don mera bilako kitiko. Adin don mi ono ngarkala ko tumu ke sati ko ibali. Saya kan ngawir nangon. Yes. Kanje na saranga. Sa chiko na curfew na curfew sa chiko na ono na kalok. Iya. On na kalok. Tawon na saranga na kalok ya. Sati ko banggong kay dakin do na family movie. Rasara betu. Wana mo. Sa kanje na saranga. Tu talaga so na yalo may pakata ko na National Geographic. Do maleka na yalo nilibu na kanibuli. And then nasarabo ira ng ngone na yalo ni na manu-manu, na bekay tu ni waitui, na bekay tu na lomani mali walala. And the buli ki na buli talaga tataw na rabuli talaga ng ngone. Totokan jin. Sa totoo kasarangan na mo solibasala may bikemi todo ko gas ni buli badeng non raungeti na ngone ba sibi na ngone chuko ni songombutu chili chukea na bosi di basala talaga bayran na gas ni buli non rabito ko ni tiko kena non rababi ni binakataki na gas ni buli na non ra sasangat nga merabukira na ngone jina ni randui tutu
tuta ni o chiko gas ni bulir tuta ni tunangone sanga chiko talangana no mo basi ni basal berne tumbutum rababi ni bina kata talangana tumbutumbu na no ni bin karabi tiko nangonan renrengo ke baka chiko to no ni tete rakau nangon merle tete ke chiko na TV se na retio yalo yalo me soli na kena ngona me baka ngona tani to kasaranga kena katolu ni lako chiko na curfew o tatau nana me kuni lebu non rubila ko yaki de soy besu me ono ngana kaloko ngai vale ye kera chukai vale mersaraba e sona yalo yalo ni bubale yalo ni buli yalo mbeka ni lotu ni lebu tu na kana bi matangali na bi matangali yalo rabuli kina buli na ngone buli tatau nana walu ngana kaloko diwa songo mo na tamat Mode. Lai to kasaranga ya ke baka tanggir na telefoni lai na telefoni me tanggir sebakia lai matu batal sinyo matekin dir na saranga kanji na saranga tatanggir tu ngale koreatu iko mo mode nga mo badengu yan remind yo ta telefoni gaungir iya to kasaranga o matanga o tali takin talanga gas ni bulbade ngo nero tu kunit chiko membaleta na repeat menda repeat na ngone en ambaki bona rono do rusa bukoro ke bakana mani tostal membalabu na songo mutu sona gas ni bul rababi ni bena chiko mai en no mu solba kasa machiko sa to kan jina saranga maru takin na no mu lilo e ramba ilebu yang bikin ratu doko na bubalen rabarong chiko Isa totoka ya sabola ke ni may chini na nonda rubitala no sa solitu kana ngauna ke baka chiko tale so tale na bosi ni bandre ti sombe ko be bambul tal weekendra na ngauna ke benreto na biwa kan me kanta but ke na be se bit sa solitu bi ko na ngauna mo bambul binaka au na bia baka mulati ko buana nanonggu maramataubu o kasi buli baga dia talanga milika tiko idi na silimi go nanonggu nei na maramni na suka mai kera usamai tu batango na koroi levu ia sama imbuti tiko san roi suba sale tiko mai suba sabia lei la ko tale tiko mai se dava mbia kai lei da kava au sama kan lama sar di baka bibi ke mundo nail kito sa baka nui di kito na dato na may sota bata tiyo na doon ng leka-leka ngambo ve daw ve kelera may subabaw kito ron tal nga nyo tawi matetiko kaya dato wabi wala kati ke solive ko nawai kito may ngunubango kay Wailevu na eda na tiko mindaw sa mo na chambe di kito sa may ngunu kedo kito na sirin tumate porto na tumate kito sa may ngunu kito sambula kito sa mo no tiko niyo na bula to tolo may nanomu tumate men na kuani levu na nomu ngataka na vinanuya kay levu na kanda uvengu baka nuinuti nga buwan na taman to baka lumalangin ni na baka bulay ko Veke daw may lautoka Fulton College daw veta karoinia patay talay wakin na verawo na veotinio mere o samu kinonrongan niya lelay kito ba kanu ni tiko yan ni weni bukan yung daw bulan-bulan binakatiko pero to na nito ni korongo kay William kita binakatamo ba reta ni kita bulan-bulan binakati koro bulan-bulan binakati ko tinay saya mo kameli o buelmita pati kay iso kay rono nang tangangon rono nang ruwa o tukay kata buy kata kirto na kumukubuna o tatatawa kay Noame kita bulan-bulan binakatiko totoo katunan nito wimalway kay kurito ni nito bulan-bulan binakanan rakito toka iway ni buka baka bulat juga ni wiki daw may imata daw simi tamay steri sinesteri
maika ira keve sara na luve muni mai na no muni ivanua vo ni teitei o ni salaiti zaka tiu kinangoni me vana ni rovital no tiu ki no mundo yada orto na luveiada orto que mai matou da usar duin da beda sa biu na corro sar lenda beda sar ngana ken tingigele sar le sarna no vale sar tiko sar ngaika early morning there in the farm iya iya salah ko mai mona no momola ko sar mole redir to mole bandinan dina takakina na bular to sa kamati korto na nomu pasu to sa ti ko maya sa pakai ngatang sarti nga baka binakoira na awalay reda no nungulay reda ukaya nga na bosa nga watu kuna sanjo na kabina kanila ko mayo COVID-19 me may baka unggeti kya mo ni mo nimbiyo tanakoro mo nila ko may tiba ka na kya mo ninggay jela saranga iya do na kabina kaya iya baka bulat ko baka mo dito kan kya mo daw war may mataw daw baka mo tal juga ni bikin daw may nguso ni gara ba patikir to nangone haliki arto no vitinani talay patikir to kensar na makumbungu loloma baka bimbi sara binong ngone tangano si Kelly batakilangi Queenie na bulawa ubang bauta ni salay to sa na mo sasangan ni lay tarovisa. Iya. Tamay pau baka binaka baka lewo ito baka ni kaya ni to so binakatiko na garabi tiko ni longan ni do may buwan-buwa. Doon ang tangan yang ko daw bitaratar ti may vikasa umingi sila ngon tangan ni mo ani ngon tangan ni mo kaysano na ilaw chope ke barong ti may chope ke tindaw ke barong ti may Mbula Binaka. I hope you like the interview from the two Kandawa. Sakajin, nandiyan. Do talaga vambul chukumika. Esa tu imoala. Oy, karsana na lumitarisi. Dana. Esa bulan esa barong chukumika. Bulan binaka. Iya. Kasi nga ortunan ko ortunan no mo basu korto salin da beda na kinrto gele. Indiana. Totoo kasaranga. Iya, no da wirta le TV cho sana le butu kasaranga mo wanjin jin takina na no rutuli tei chiko binaka bali. Ya tunyo mga limpian na paling binaka bali besar bikim toto na bio kan mutu sema chiko mai wini buka nakabali bo andiliku bikim toto na ngone rendin gas ni buli binakabali mo na bul teki boy na bul teki kie donanga na sana lebo wata talanga tu be ko rendin gas ni buli o ker misol na bio mo discount iya nakabali saro salam sarat bali bikim to nakabali sara gas ni buli ba de ngona no musole to no ngauna na matay pinilebu na no musole na mga no may talo no tumanga au kilai gasni bulbari ang donairo tukuna sa rui binaka na COVID-19 ni may baong kenda menda bito no to kor menda litite ya na COVID-19 talanga ibuki kenda menda sema na mona liba menda bitalan no may lakumay may wasyan no bitalan no sa rong binaka jinra babi ni binaka chikumay na bebe kani na bese bichi bese burubura na nonra maro tekina chikumay na no mutalan no binaka bali bu saba mo di chikayati Mother Buna, mother. Nakabali usara. Isa. Da babi di binaksar chiko bertara bio kani may wanim buka. Bikim ni nabarong chiko mayo ni takni ni talitaka. Bambulu chiko berna bio kani may nasuka may. Ngoli chiko na
bakambula be kas ni bulu baka dengo milika bak silimi na bonombek ngau ni barong chukumikina sangan re mo ni listal baka tolo ki weni buka uklani ni setao chungo mai suba vinaka baka levu rakatal chungana ngunu wengo na chambeni ke sombe ka bikem ni na biokani na bese vito ni vikla na wengo na chambeni ni ga vitar tar ngawan na marama gas ni bulu baka dengo chuko bana kene baka madala na wengo ronga danga na chambeni au sakila na covid ngo na ro na bebe malmalum talanga na bebendu na bebe kokwa da kana chambeni iya Vinaka vale besar bikem ni todo kana biokani ni sema chukumai na korma tado dau au klani bunga bikem ni warong chukumai vinaka vale buna bitoko ni chukumai na nonta to program mungo ba ni vinaka ter chungana non dolo manitiko na marama gas ni bulu baka de mungo vinaka vale besar litiana rokowati baka silimi kito saba ka mat sarchuka na bubal na bunindilo may Hawaii kalau ngata chiko na bubani bibula na lo mani ambaki nga vinaka vale besar mada manda naka mutuade iya mutuade liku naka mutuade bye mutuade kasa made isa naka vale besar bikem ni na siya machukumai totoka baka wochi na vitala no totoka batike rendini kas ni bulan talanga rendini kas ni bulan talanga ko mas tabak silim sa may baka dengu sa ambul chungang ko na marama kas ni bulan baka dengu o litiana rakwati baksilimi na marota kasar ni dona ngonong gome minta betale na nona wasa kwa na bulan doni televu na baka binibina kay ngole mai ni wasar nga baka dono weekend na tumbo behira nangone behira talaga na tamata ni buli me baka ni kwento na gas ni buli to noloman ni wasa nga bulo na mbay enta kalongata ni silo kwa na nongon marami ni way lebu rabitek mi kandavu enta marota kasar baka lebu na nona may dambit ko bat kikenda iya na lomanga ni rosa nga bulu karuan na miniti maingo erto na sema chukumikina na bewe kani na koro o natumua may tavuki may kandavu enta na sema tiko kina na nonda may vital no tiko na vuku ni tete me bakano ni kilati ko ni kandavu kilitani na bulong-bulong ningele bulong-bulong binaka non reangona ndoto ko na ngona kalasi number 2 na buru-buru na ngona kay kandavu and then vital no chukini kirona biutini ero kililewe na buturarani te ngona ro suleto na nonrongo na mero may vital no bat kikenda yakabina ni po vitu na kaloko ngona lima na kaloko ngona may viti di baka de mutiko ando talman na men bilo domboy si bilo ronimoli menda gay sota talmengo lomanga ni vita na miniti rusa nga miniti menda vital na telkina kerona vioti ni rona sematiko mena tumua may kandao naka mga levo naka merseni tobuto merseni bato na sematik may kinya naka balew binitora si terito kalau levu binaka levu na sema tiko mai mita ravesa kunilenga sana baganda takin nom nilaloma veira na biokani mai weni buka ia tiko berto na weni maten kona chambeni bekem ni na be muno baka viti ni wal sar berto na biokani mai weni buka fanem bale vastonga malom bula tavingo sema sar sumbe ko mai lo mai buna ni takan ni bulu binaka tiko vasit sangu bambitu binaka bale tavingo nando vito kon tiko mai bula bakang bula chukan bikem ni keve na veo kani may muani may kandavu katalanga kina na koro o way levu rabitaki may kandavu nakabalevu na nagay sota tale na lima na kaloko ni mo demanda